Kadai kasin ke Nyngkong ha ka jela baka sokalkan pelong ya kejilang kan hun menteri ni kabinet hapok ka Phyllaw kanan Polok Shillong. Mentaka sengi ka penu tarik unai weng ajar pesan ka sokal MDE tu hapok kejilang mentirang ba u konrat keseng ma kala pelong ya kejilang ke kabinet hanan Polok ke bajulong hapok sekretariat ni hapok yeng hendai la pelong hamadan ke basina darah. Syuai kani aju pelong ro ya kejilang kabinet ajuai sora batura tang ba kadai hapok yeng. Om la ban tip na ka kenda ko bla pelong ya kesoka ban pelong ya kabinet hapo nan pelok nama ba sisen ba pelong syabar don kambun ki jinglut nama ba hab ban ra ya ketiar gitar bat ban penbiang ya ki jingdon kam kentup ki syuki bat ki me nalo ki wei pan